Shalom hubat tahaganupan seksi Bapa Saresot Medan Barat. Halani doma dapat panorang ni hita siol mar kebaktian. Puka hita mah kebaktian ta marhite doding haleluya nomor 6 ayat sada pakun 2. Ibagas goran ini bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Ambilan kononku magoranmu, bani saninaku, pujonku maham itong-atongah ni kuryain. Haleluya, martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami, paridop ni uhur na tasulur, bani panorang on, rodo hanami hubamu, martarima kasih mamuji apa pasangapon ham. Ai iboto hanami, hamdo na mangojur uhur nami, mambain boi hanami martupu ijon sadarion. Laho mamuji apa pasangapon ham. Hamdo harohan ni hagonu na porlu ben nami. Hamdo si mada hanami, anjapita hubamu do hanami marsomba. Iha poruhon hanami do mengindahi harajon apa pituronmu. Alani ai, say maidup mauhurmu ben nami. Say roh maham manuhu hanami, bani partongguan on. Rupi hama hanami, asitalup hanami, marpasoran hubamu. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jaloham mahanami. Amin. Mandoding mahita. Mandodi kita usai umani buku haleluya nomor 406 ayat sada tambah 2. Dokor si mandoding membaca ayat bulanan. Lagu ni doding ta kata honon ta dia itu pama. Sonari bahasa itama
tema bulanan. Marolop-olop halani pangurupion ni Tuhan. Pasal men 28 ayat 7. Jahoba do gogohku pakon gatahu. Ubani do mangarap uhuru gabi urupi do ahu. Halani ai marolop-olop do uhurhu anjahau puji ma iya marhitei dodingku. Bani pasal men Daud menghapkon bahasa Jahoba do gogoh pakon gatar bani parguluhonni. Bue tumang do nagawi alasan bani Daud lahu martarima kasih por saya anja tetap memuji Tuhan gorani Jahoba. Bibelta buedo memberi informasi pasal parguluhan ni Daud na bue tumang mando pakon hama holon. Surah-surah ni nebata nadok menetapkan Daud gabe raja membahen bue tumang hama holon termasuk bani hasoman ni sabangsa nagi nomgom ni anggo seng halani pangurupen ni nebata sadahal aso mungkin do bani Daud na mando pakon haganuk nama saai. Kenyataan patugahkon anggolang halani campur tangan ni nebata pargoluhan ni pasti semakin sulit do bani pardalan ni. Bani halak na persaya sipatan nebata ningon membuat hal-hal nagabi hatingar ni uhur bani duluhon. Ase boy tetap kita merlajar mangarap apa marsigatung hubani. Isedo nagabe pengajamanta sadokah nion naboy gabe pengajamanta totu pita tuon nematado ganuk arima hita mengendoskon hadironta hubani ningon agoto do iya bani ganuk lakahta sonai age bani horjata si ganuk ari ulang mabiar hita bani ahana do pakon hita nuan tapi justu mabiar mahita anggo dau hita humbani Tuhan. Tenger mahurta ibagas laudo jupah hita agogohon apa hamonangan. Ningon mengaku do hita ibagas hapor sayonta paboa pitah Jahoba do nagabi gogo apa kartarta. Sing adong na songon mungkin bani Tuhan. Sonai homado hita nalak na porsayain age gajang ope pardalanta anja lang ope iboto hita sona ujung ni tapi tetap mahita mardalan ibagas hapor sayonta janah tetap homa ingat bani janji di Tuhan nini bani Yesaya 41 ayat 10 ulang homa biar ay audo hasomanmu ulang ho rusak ay audo nebatamu upar gogoi peho tongon hurupi peho marhite tanganku siamun namar hamonangan il maningon tetap hita martenger humbani Tuhan halani Tuhan sendiri sing marosuh mangidah hita mar pangajaman bani gugota sonai homa age bani sinagrongonta songonna isobut bani Jeremia 10 ayat 5 magoma halak namar tenger ni uhur bani jolma namar pangajaman bani gogoni manusia anja napa surut urni bani Jahoba memang hotok do bani pargulanon sesada halak maka tahun mampu ia bani ana do pakon halani dohor ia pakon simar kuasa sonai homa age bani sinadongan ni na itanohon tapi halak na persayain dong majupahan jaminan marhite Yesus Kristus sendiri halani ai ingondo gabi sepambolosi hita bani hatani Tuhan manggolu ibagas hapa singon martoru ni uhur sabar anjagok ibagas malas ni uhur ase ulang ma ianggap hita na gogoh hita halani dohor pakon penguasa tapi Jahoba do mambain hita gabi gogohta apa gatarta gatar aima parugas naboi paluah kondirita humbani serangan ni musuh ase
do pakon hita mahangganup namasa ibagas hapor saya unta. Jika Tuhan yang menjadi benteng kita, maka ada jaminan keamanan yang pasti. Karena itu, janganlah pernah tinggalkan Tuhan dan hidup di luar Dia. Amin. Sihol manangarambilan hita, mendoreng hita use, umbani buku haleluya, nomor 372 ayat 1 pakon 2. Saya pasiat Tuhan Yesus. Saya pasiat Tuhan Yesus, roh bagas martong mahita Tuhan ne bata Bapa nami ne sombah kanami marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Mar terima kasih udah nami bamu Tuhan bani hidup pakon holongmu na tong maramot kon janah makosomani guru nami iberiham panorang iberiham sehat buye hanami mamuji pasangap uranmu na pasingin in mamarhiteon ni ibadah pertemuan nami seksi Bapa Saresot Medan Barat. Tuhan haganupan hanam baik seksi Bapa baik haganup warga di KPS ubamudo yoduspon hanami Tuhan asiham na maramot bereham benami malas diuhud jangan maruluk-uluk hanami bari perguruan nami si ganupan. Hamdo nabun memberihonin benamnya ganup Tuhan. Alanyai si olma tangaron nami sebagian umbani hatam. Ham matong-tong namaramot marpasu-pasu. Ase hatamuna pinadas di juak-juakmu buin terjalo hanam. Jana juak-juakmu na padaskon hatamu. Hamba Tuhan memberi hapentar, hamba memberi hikmah, asibui lur-lur hatamu ibadas, namar pertemuan hubani harosu lurun. Onma tu weleket nami hubamu, ibadas kanamu pitah mangajamkon goran anakmu, Yesus Kristus si hokok kanamu. Amin. Kata ni Tuhan, kubata haganuk bagi bornginon, marhiteon pertongguan ni seksi Bapa Bata Bornginon aymana tersurat bani 2 Korin Bindusia ayat onom das subani 15 sonon ma hatari Tuhan tapi ingat nasiam maon namar tidak kon otik dosa bioni namar tidak kon gue dosa bion. Ganup
mana jenurjul ni uhur ni ulang mahumbani borat ni uhur atap halani paksa ai along ni batado halak namar malas ni uhur membere ai merkuasa urun ni bata membere unjah segala pasu-pasu bani nasiam asi suku pan nasiam tong-tong bani haganuk anjaha merlebih-lebih nasiam bani haganuk horja namadea do mubani tersuratin ia do nama bagihon ibere do bani na miskin tetap do hapit toron ni rosi sadokah ni dokahan anjahan apa sirsirhon boni bani si panabur apa indahan bani na mangangkon persisiron anjaha pagandon ni do bani nasiam si sagur hononkon anjaha pubuyon ni buah ni hapit toron nasiam ase bani haganuk nasiam ibabayak laho mandalan kon halayakon nama korhon terima kasih bani nebata marhite hanam ia horja panupakion on sen pitahana manukupi haurangan ni halak nama pasing ai tapi surum do pekohon ni ai ngoma marhite buani terima kasih bani nebata ai marhite on haguzuron nasiam bani horja panupakion on ibu jusidia do nebata halani walos nasiam do ambilan nama diarin Kristus marhite hasaksian nasiam anja halani unjah nasiam marsi bere-bere ibagas parsauran nasiam pakonsidia apa ganuk halak nalega anja itong gonsidia do nasiam ibagas siol ni uhur bani nasiam mardingat hidup ni uhur na tersulur na bani nebata bani nasiam tapi terima kasih ma bani nebata halani si bere-bere ni naso tarpajojor in aima dasni hatani Tuhan bakta bari panorangon selom ma bakta ganuk terkhusus subani seksi bapa GKPS Resort Medan Barat domba itangar hita hatani Tuhan nasihol jalo onta jana siol horja horonta bari pergulu honta sigano pari somando itangar hita hata-hata anggo otik hita marsi bere-bere otik hita marsuan anggo ibani pertanian tene parjuma anggo otik isuan otik dosa dion tapi anggo buai isuan tentu buai sabion onma na perlu si horja horonta bari perguluhon tapi enguwon hita doon kubani ya kehidupan atau pemikiran ni hazol maon ya rumit do narahon horja honon halani adong untung rugi ni ang kubani hazol maon marsi bere-bere ayama tugas ta na yondos kon ne bata hubata sebagai halak na persaya jadak sihut kon Kristus anggo Tuhan makatahon tambah buai hita masih bere-bere tambah buai do berkat pasu-pasu kembali na bata anggo hita sendiri do pemikiran tersendiri pakai hita lang terjalo hita masih lang terjalo hita nadong bat iberi itu bihalak tanpa balasan dong dia tahun kumbani bosi new anggo secara logika pemikiran ni hazol mau lang terjalo hita sementara kita memberi kumbani secara halak na ibagas kekurang mampuan nah habenan ni pula penelbata tentu anggo bersih bere-bere meretehon ni marentah ni Tuhan lang sejarah otak mula kayak umpamanya sama tajol tapi Tuhan adalah maha kuasa tentu manengun ibagas persayaon do asibui di dalam dunia taon
menyatahon tambah gue hita masih bere-bere tambah gue mah berkat bubata na humbani ne bata. Ay masih tahun membere hita manyungun ibagas bersih niu. Ulang halani paksaan. Ay menatahu dari ayat itu ayat ini. Anggo bani bersih niu. Totu maningon ibagas hati yang paling dalam. Uhur perbagasan. Hal ini adong sono bani hita bapa. Adong na salah membere. Contoh, halani ambilanon bani ya bapa khusus ni ra gatido bapa masih bere-bere ibadi nalang topat. Asepak kana yang makataw sonai. Misalnya lama kita tuku-tukuan yang sonario nya tahun laku juak ini. Anggo manggalangi ay. Daruda isa-isa kita. Halo. Baik, amo uji. Masih bere-bere kita ibe nalang talu. Nah, maksud nomor si bere-bere jon bani uhur na bersih manimun duboy idahota sonaha mas situasi ni hasomanta. Adong do memang na perlu sirupata age na bayak. Ado masa sonaya tahap kanami gue do halap na bayak lang sarion sakta di bata lang sarion nyombah. Tapi kita terpanggil untuk itu. Ada sih adong istilah ni broken home tene. Masih bunuhur ni. Tapi adong dua ni namin. Jadi agi pesonai ulang kita ya adong dua ni langsung rubah ni. Langsung naik. Nah pantas irubi kita sesuai dengan suruhan Tuhan. Mari kita kerjakan. Ono na pasti anggo marhitehon ni harosuni ne bata. Halani anggo ibani bahasa Indonesia tahun Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Maka dari ayat bulan ayat 2 tahun. Lang adong dalang pasti bani ne bata. Halanyai maningun buk ibagas porsayaon kita mandalani guluhon sona ay gina marsi bere-bere mangurubi hasoman unang salah mangurubi unang adong songon niya tahon ni ya lawak-lawak kahit ini HMH kolong mangalap kolong ang kono sonado pikirata tulang menjalo berkat kita kembali ne bata. Tuhan membotoh do bani haganu pergulu bata. Ase ahap ini ojo kita bani gulu on. Nadiar nasambor haganu panay tertulis bani ne bata. Jadi sebagai hal Kristen kita adong contoh ibere ne batahu bata manetehon ni Tuhan Yesus Kristus naroh ku dunia makorjahan nama dia tentu aiman agabi panutan bata tentu masih bere-bere ibagas malas nihur boy maai bani kita jani pakai kita bani tahun atak pe bulan parulukulo panteni panorangon aima bulan September bulan perlu-perlukan sega KPS 110 tahun madas hatan ini bata isi malungun totu maningun mas manghurta natong-tong kita iido pinay bata yuru pinay bata memang Guedo pantul tantangan bani kehidupan ta siganupar.
Tapi nararoh kepada nebata, pasti nebata memampukan. Ahap tantangan ay. Ay masih yang 2 tahun natar surat ay beri buku ta. Ang nebata do samata isi maimbang ta. Langadong. Jadi pos maurta bani Tuhan ini asih tong kita ibagas paramation di irubi kita bani hagano masalah-masalah tantangan bani perguduhono. Alani ya tahun anggo nadong ibata nama korjahan rasul nebata haganupan nadong bani dirita kinadongata nang bani Tuhan doa. Aduh sia tahun na adong batay maningon do bainonta kubani hasomata na buhi pamalasu. Ya tahun jadilah kita menjadi saluran berkah. Buhi mahita namin menjadi saluran di pasu-pasu di bata kubani hasomat. Ang gubuhi bet kita sonay. Langadong kita na ramah hakurangan din. Pasti nebata mencukupkan bani kita. Nawangihut dibanding ayat 12 bakon 10 tuli ya tahun. Halal hita ramar si bere-bere. Hasoman na ibere hita ay, na irubi hita ay, gabi terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya ia gabi roh kepada Tuhan. Anggur pakai hita, pengurip ta'ai, si bere-bere ta'ai, nah ubani Tuhan. Tentu ia pe roh mau ubani Tuhan. Terima kasih, bersyukur ubani Tuhan. Halanyai kita sesadang posel ibagas tuata Yesus Kristus tuata. Anggur doma halak nalegan asomanta raroh kubari nebata marsomba hubani Tuhan. Tentu kita gabe kumpulan berkatma hubani nebata. Halanyai bui mahita nagabe saluran berkat marhitihon naramar si bere-bere ase hasomat tanalegan bui terima kasih kubani Tuhan. Dok ai anggo rahita memberi pengurupion rahita masih bere-bere ibagas na ikhlas tulus to tunai bere hita ape gabe dihu panonggohok kita. Masih anggo misalnya adong parut-turut tantangan ibata ya tonggon siya manayo kita menjadi tonggohon olang pala anggo rahita masih bere-bere totu dengan sendiri ini ia pemanonggoh kita pasti dari ibuan kita keluarga ta ibagas tonggo kubani nebata nanyai tong mahita menjalankan perintah ng bani Tuhan ase bui hasomanin nagabe marhapor sayaw berkeyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah maha segalanya. Sia-sia guluhta anggo hita langmak projahon perintahnya Tuhan naramar si bere-bere halani marhitehon namar si bere-bere hita dami bui halak nalegan roh kubani nebata lani sarupa do pakon harosu ni Tuhan lang marosu Tuhanin anggo adong sada biri-biri na mago maningon dihut do hita panjalan konai ase rasi dia roh kubani Tuhan terima kasih tapi ulang lupa hita hagalupan ay ma nahumbani Tuhanin nadong batta habayakota atap ahag ya itene humbani Tuhanin do harohannya ay haganupan. Jadi kubatta haganog
Si Bapa resort menubarat sonai agi sige KPS tede namanangar renungan ambilan pertongguan seksi Bapa resort menubarat. Jadi mahita nagabe saluran berkat ase tudit taaipe mardalan ibagas na torsa. Onma nabui paras kanami ubata seksi Bapa marhiti abilan borginon sayan dohar tongtong mahita ibagas kamar si bere-bere ibagas malas nyur janah tongtong hita marulupulop songon pardas ni hata ni naibatao si malungon 110 tahun. Amin martong mahita. Terima kasih ma bamuham naibata nadop membere penorangion benami marhitehon ni hatamu. Isuruh kam hanami Tuhan, asetong-tong hanami marsi bere-bere. Jadi mahanami saluran berkat kubani hana asoman nami jolma. Nama merluhut ase terpuji ham Tuhan. Bani Haganu Horjanam. Tuhan hatamu nadop ijalo hanam pargogo iham hanami Tuhan ase mampu hanami mendalam kuni papentar ham hanami ase bui hanami memilah-milah na ijado na pantas si dalan konon nami na masih. Tuhan, ubani haganu paguri di huriamu. Terkhusus seksi Bapa serasot menembar. Iwan hanami ibagas tonggo Tuhan. Anggo adong na ibagas na hurang sehat. Kolong maham Tuhan. Ham matong-tong na maramotton, ham marpasu-pasu. Ubani tambar na pinyakin. Sa kudas malum bani parna buriton. Janah boyu sengan roh kurmah munapasin baik pertongguan nalau memuji pasam boran munapasin. Sunaido age na ibagas pusok niu Tuhan hamdo na mampu memberi penghiburan dibanding hanam haganuk ajal mau. AHP pusok niu ai Tuhan tantangan na ilopakot baik meritihon di ekonomi meritihon di nyombah keluarga kolong maham urupihan Tuhan kasih buy bagas riah nama jenges keluarga saudara ke nyombah na orang menjalohon podah-podah ni orang tua ham Tuhan nama remot pertama pasu-pasu ham na mampu mengubah agarup pola pikir ni hajol mau. Lainnya Tuhan, hamba tong-tong. Baru berkat Tuhan nami hagan terlebih Bapa Yesus dan Barato. Sonai lagi nyombah na mencari jodoh, mencari horja. Hamba napatuluh pun Tuhan. Beri hama bentar bani sidia. Kasi buwi sidia Tuhan mandalan ko na buluhan ibagas malas nihon na umbam. On ma tong elek panginduan nami ubungu Tuhan. Paras ka namin marhite Jesus Kristus Tuhan namin. Terima kasih mabami. Amin. Alanidong may tangaray tambilan mandori kita use membuat buku Haleluya nomor 240 ayat 1 pakon 2 Dokon si mandoding tangarita tonggo siapaan. Buku Haleluya nomor 240 Jehovah Pangajaman Kin. Amen.
ita ibagas tonggo. Terpuji maham Tuhan simada guluh nami, bonani malas nyukur nami. Iha somani iparmuduham hanami Bapa, bani ganup lawan nama der, naik horsahon hanami ibagas sadarion. Ros sinama ngosir hadirion nami, martuku panorangon, laho mamuji pasangap kongoranmu. Marhite pertongkon nami siksi Bapa saresot medan barat. Bapa nami nai surga, takas do ibu toham, pertongkon nami sadarion an mana dong secara virtual. Kalani masa pandemi na lapesalku tongah-tongah nami. Mambain lang boy hanami pajupah bohi, takon hasoman nami Bapa. Tapi po suhur nami Tuhan, tondimu tondi napasing, tong marianan ibaga suhur nami. In mana ambere hikmat kuban nami, laho mandok pakon rosi na mandalani golu, ibagas perguluhan nami masada-sada. Bapa nami na surga, domay tangan nami hata haguluhan na umbamu, na ipadas ni juak-juakmu. Mama sumaham Tuhan, asepesan na binaresmu, marhite hatayin, marhidorat ibagas suhur nami, janah marhatanidahan, ibagas guluh nami hari-hari. Bapa nami na surga, ataklong hasaman nami Bapa na adong igabes resot medan barat on ibagas parnaburitan. Mangindo mangelek hanami kubamu Bapa, tanganmu nagok kuasain, manjamak si dia masada-sada, para medis na merawat, sunay kitambar na ipangan. Kitaimu main Bapa lahu membere hamalumun hubani si dia. Sunay agi ragam ni parutolon na depakon hanami Bapa, pribadi lepas pribadi, yondoskan hanami hubamu, ase hamma na marmudu makasumani hanami haganu. Ase tong-tong Bapa, jupahan malas niur hanami, na tetap martenger niur hubamu. Bapa nami na surga, secara khusus tunggok kanami, hubani pengurus seksi Bapa na adong iresot medan baraton, sonai age hubani haganu pengurus seksi Bapa itiap-tiap jemaat. Ase tong-tong ham marpasu-pasu, memberi gogok pakon semangat. In mana mandalam kon horja pangidangion ibagas kuria nami be. Di atasnya haganuban Bapa, ampuni ham pambenan nami nalang taluk bilo-bilo ini. Asong-tong Bapa taluk kanai marsutan hubang. Terpuji maham Tuhan, marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, yondos kon hanami tonggo nami. Amin. Halani dong masalah separtong wata, mandori kita usai membuat buku Haleluya nomor 340 ayat 1 pakon 2. Dokor si mandoding tonggo pasu-pasu, sangga mandoding irik pada kita galangan. Buku Haleluya nomor 340 ayat 1 pakon 2, wondos kon bani Yesus. Wondos
Mandoskon hita ma galanganta hubaring bata martong mahita. Ham Tuhan ne bata bapa nami. Ham do nadok memberi haganup na perlu bani bulu nami. Onpe naroh doha nami hubamu mar terima kasih. Anjaha makamalas kon hatamu nadok ijaloh nami. Jalohamma nami apa galangan nan yondus kon nami. Nagabi hataridahan ni hatari makasihon nami hubamu. Pasu-pasu hama galangan nami on. Gabi hadiaron ni hoja itongah-tongah ni kuriamu. Saya tambahi hama pasu-pasumu. Asalambin margogo kanami makurjaon horja nama dia. Ibagas goran anakmu Yesus Kristus. Tuhan jana si paluhan nami. Amin. Riak mehita martonggo martin tonggo na jauh dari Tuhan Yesus subatta. Hamba panami na negeri atas. Saya napapasing magoranmu. Saya roh maharajaanmu. Saya sawat maharosu niurmu inagori tumahon songon na negeri atas. Beri hamba banami sa daro na buduan ari-ari. Sasap hamba dosa nami songon panasak nami. Bari dosa ni asoman na mardosa lupakan nami. Ulang hanami ubayam parajuan. Panuahama nami humbani pangago. Eham gusti mada harajao. Pakon hagugohon. Apa sangapon sa dopa hindopani. Amin. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan le bata. Idop ni uhur ni Tuhan Yesus Kristus. Pakon holong ni atin le bata bapa. Apa persoran tu dinapasing makasomani hita haganupan. Amin. 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 Salam. Salam mabata ganupan sesi Bapa Serasot Medan Barat. Selamat marul poluk mabata ganupan. Horas.